Reka nongere mbasuhuze ndetse mbahe ikaze abakunzi b'amakuru mashya kuri isi. Reka twerekeze amaso muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru avuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko akunda izamuka ry'ibiciro, mu gihe mu kwezi gushize kwa Gicurasi ibiciro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byazamutse ku kigero cyo hejuru cyane. Nanone kandi turi buze kugaruka ku makuru agaragaza ko Iran yamaze gufunga burundu uyu muhora wa Hormuz nyuma yo kubona ko ibibazo biri hagati yayo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitazigira bikemuka. Duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imibare y'ibiro bishinzwe ibarurishamibare ryo ku rwego rw'umurimo PRS igaragaza ko ibiciro byazamutse ku kigero cya 4.2% muri Gicurasi umwaka ushize ugereranyije n'umwaka wa mbere wabanjirije wa 2025. Uko kwiyongera rero kukaba kwaravuye kuri 3.8% muri Mata, kwatewe n'izamuka ry'ibiciro by'ingufu z'amashanyarazi nyuma y'intambara Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashoje ku gihugu cya Iran. Bikaba byaranatumye umuhora wa Hormuz wagiraga uruhare rukomeye cyane kugira ngo ibiciro by'umwihariko by'ibikomoka kuri peteroli byunganire ibiciro by'ibikomoka ku mashanyarazi. Ubu ngubu rero umuhora wa Hormuz ukaba utarimo gukora neza, akaba ari niyo mpamvu nako ibiciro byazamutse ku kigero kiri hejuru. Ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari mu biro bye bya White House, yagize ati ndabikunda, imibare yari imeze neza cyane, murabizi ibyo nkunda rwose, nkunda ko ibiciro bizamuka. Ariko kandi yasezeranyije ko ibiciro birimo kuzamuka bizamanuka nk'urutare ubwo intambara ya Iran izaba irangiye. Nyuma y'aho kuwa 10 Kamena uyu mwaka turimo, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe iki gihugu cya Iran. Murabyibuka ko ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ari nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije ibitero kuri kino gihugu cya Iran. Ubwo kuwa 10 Kamena uyu mwaka turimo yavugaga kuri iyo mibare y'izamuka ry'ibiciro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ingabo za Amerika zakoze ibikorwa bya gisirikare cyangwa se operations bya nijoro byo gutwara utugunguru tubarirwa muri za miliyoni bikomoka kuri peteroli bivuye muri Iran. Yavuze kandi ko ibyo byagize uruhare mu igabanuka rito ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, akaba ari nayo mpamvu ubona ko ibiciro bitazamutse cyane ku kigero cyari cyitezwe. Ubona ko rero bishoboka kuba aya makuru ariyo, kuko abo basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baribye utu tugunguru mu gihugu cya Iran. Iyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abanyamakuru bari muri White House ati ubwo iyi ntambara izaba irangiye, uzabona ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigabanuka bigasubira aho byahoze mbere. Urumva rero ko nubwo bwose Donald Trump akomeza gutebya agaragaza ko yishimira kuba ibiciro byazamuka, ariko nanone ugarutse ku magambo abona ko ashobora kuba afite icyizere y'uko iyi ntambara ibanganishije n'igihugu cya Iran ishobora kuzarangira. Tugarutse nanone ku makuru avuga kuri Iran yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gufunga umuhora wa Hormuz cyangwa se Strait of Hormuz, imwe mu nzira zikomeye cyane zinyuzwamo bikomoka kuri peteroli byinshi cyane bijya ku isoko mpuzamahanga, nyuma y'ubwiyongere bw'umwuka mubi hagati y'iki gihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'igihugu cya Israel. Mu itangazo rikomeye cyane ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cya Iran cyitwa IRGC, bivugwa ko kuva ku itariki 11 Kamena nta bwato na bumwe bwemerewe guca muri uyu muhora wa Hormuz, cyane cyane ububa bwikoreye bikomoka kuri peteroli ndetse n'ibindi bicuruzwa. Iran ikaba yanaburiye ko ubwato ubwo ari bwo bwose buzagerageza kuba bwaca no ku muhora wa Hormuz ntibwubahirize iri tegeko ryashyizweho buzaraswa. Ibi rero bije bikurikira ibitero bya Iran yatangiye kugaba mu birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati, birimo igihugu cya Bahrain, Kuwait ndetse na Jordan. Iran ikaba ivuga ko iba ari igisubizo ku bitero iherutse kugabwaho n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwayo, birimo ahitwa Karachi ndetse no ku cyambu cyaho ndetse no ku byambu byayo bikora ku muhora wa Hormuz. Nubwo bwose Iran ivuga ibi ngibi, nanone uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yatangaje ko igihugu cye kizafata ingamba zikomeye zo gusubiza nyuma y'aho iki gihugu cya Iran
cyari kimaze guhanura kajugujugu za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho izi kajugujugu zakoraga ubutumwa bwo kugenzura umutekano muri kano karere k'uburasirazuba bwo hagati, agace ubona ko katarimo amahoro namba. Akaba ari nayo mpamvu igihugu cya Iran gishobora kuba cyarahanuye izi ndege, gitekereza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabiteganya kuba yakongera kuyigabaho ibitero. Nanone kandi hari andi makuru agaragaza ko mu bihe byabanje gufungwa k'uyu muhora wa Hormuz, ibiciro bya peteroli byahise bizamuka cyane bikagira n'ingaruka ku masoko mpuzamahanga ndetse no ku biciro by'ibindi bicuruzwa nk'ifumbire mvaruganda ndetse n'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu. Ni nayo mpamvu ubona ko amatike yaba mu ngendo igihugu cyose waba urimo ubona ko ibiciro bisa naho byazamutse cyane, ndetse ubona ko nta na gahunda yo kugira ngo bibe byamanuka, kuko ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugaragaza ingufu nyinshi mu magambo, ariko Iran nayo igakomeza kwihagararaho, igaragaza neza ko nta buryo na bumwe bushoboka bwo kuba uyu muhora wa Hormuz wakongera gufungurwa Iran atariyo ibigizemo uruhare cyangwa se atariyo ibitegetse. And subscribe twongere gusubira mu kanya.